Si palasrohan amat taraja ingat tasawur pada atau tubuh dia musikat nih merlo gadda sian gabe dan juga muna sinur pahanan muna horas amarta berdalan-dalan mangomo nang partiga-tiga tuta bana pangkat nih hamu parkarejo atau di partikian om la Roma kami pasahap tertulis sappe-sappe di hamura dan di pamuran nami sappe masangap sappe madua atau manotor mahula-hulai lama masuk boruneng manotor manang boruneng lama noba hula-hula nang atau pada nami baik damam godang ni namar hula-hula do namar baru las padum lawan tu sappe-sappe.
Itu habis pamurumuk asal giat lo tuh dapur sokan tua asal songkok masih rubah-rubah budak kan di badan pasok-pasok nak pernah saat hula-hula nami saya dijapkan todi mai lohok badan asal pada kabajabi-jabi berpuluk ya situlan pasok-pasok nak pernah saat mulai saya lohok na saya sudah mai di pasal Tuhan badan nami itu akapari wakon satu kepen na sanlobas yang marjokai dan nasira doho pengantin bang na pasokon ope perusin nami baik maso gotiki maso baik pa asal biar yang tutup kator di paribakon akan nangis di manoto gotik baik asa hormon si takongan memang gagati di pagar batu kalau tuksongan ini pepenotop nami do papenan nami di bagas atikyon tusaluhu nama hamul dan nami marpangazu asa tinahu mawul tiyo minatu panguhatan baik masih tiyo pada nami nas udut tempat hasahatan mau lihat manang di tasaluna bison nak tulang rodo habi madabotok kamu di bogunia lawan namion i manang majalo pamasu-masuon perbagason perdongas saribeon buru nirajai buru hutum naung gabe paro main nami anak nami naung gabe belamuna atong nak tulang tamiang masih tamiang amang kita masa anggia keluarga si dironi hidulot ta tarlumobi hiduloni amat ta martua di bata las di pertigaan madudu di hari nauli bulan dengganon ima nafasahaton ada nagok kami mardongan dudu si banganon ada di raja nami anggosong nedokon si dua titim manatinova golang-golang yang go pengarau na tuksomonon na boy na patu pahami asa tugurang nama pinasuna pinasuni anak nawar sangat main do baru nomor tua 726 pasat tangi mah tuang mudo dan nabi
Nauksa menat tulang, nauksa me tulang dah. Oras mak. Anggo tulang kok udah anak majo. Oras tulang. Oke. Jadi sono bolu Negara sini macam hal yang gula, tukok ini lagi kalau udah mulai sekarang baru, baru turun hari malam. Tapi kira orang sampai ke situ bukan nas marhamu. Orang matung, kalau kita dua-dua, pada pusat matung kemudian mana tuh dia? Masa dulu ada perburuan, dulu pertandingan. Jumlah penggamu, berulang dari bulan sahabat Tosomi itu yang sekarang kita ketua murah, sama tanpa pengalian, suatu pengawasan. masa tayo ulang-ulang semua. Kita sama Tuhan murah, udah dari stones, pasang teknik, kita murah. May summa, ako lang pag kimi. Belum ada boleh yang takut. Oh mau boruni rajai burjudo warna tua-tuai
pamilito narapasanduku tukso hea martangan pudiho tukso hea dapai lahon ho alani burjumi macam sonang rohani dainani boy para bakawko mula-ulani boy para bakawko tu para datoni alani lagumi alani basami didok mahoina parumain na burju sai satma nadiro hattai sai satma sude sakaptai asa sikop sude boy taruri parsari teoni tuamna borunami pariban ale rojule namar holong niro atuami tinang ni basa tabu pangru bonnyami pangru bangmira tuami asa holong masona ni bana tua asa tu to nirma bolen pastor saururan Horas mahamna menjako sokhoni mahamna malian sa soluma satu matian sari basa tabu sulumna sabat makaber sat perorata betul nak jauh
rumah ko maruhum. Ada parumai ko, anak ko, parumai itu suruh. Nah, lo hijau pun parumai. Satu kali. Atau 2 kali udah kena kain. 2 kali on. 2 kali do pe. Batu 2 kali on. Atong may Oh, naparumay totoo, mahuli ate man. Atong ni anak namin. Yan. Anak do parumay muna. Muli ate man. Manang sungod dia penon na buwi terbaik kami launan jalan muna niya suton ba Tuhan tamana mana bay paso-paso na diamo. Jadi di hamudongan namin si Julie dohot Sony nang lain namin berbau. Saat dia rumah tangga motong jadi rumah tangga na bosi tiruon di jolo ni jolma terlumuwi di jolo ni Tuhane. Yaitu hoito Julie buatong ditanyangmu asak kadongamu kakakmu adikmu tumibu tong dapur rokap mangihut songkok desa dohonom masa roket pasa bintang mana rumiris tubuh mana sumorok tibu mau tong marana riris marburut tong torok jadi apa yang parmisi nami sanak kanya yang mengakai ni tongani honat badan munas sudah disilang tuh dimuat tong marsi gonggo mas sasulu mas awotean saat di amu paso-paso sian amak tamat tuh di betama hitin apa sonai sama itu na tuh bangga biar jadi apa parmisi nami baik mari hami gondang nahom partusi lagi mawai
kami Tuhamu Roha. Dison rodohami sian arisan dos roha, narodohami marlas ni roha, dia marsia ramai, yang majalo pamasung anak dohot burung murei, taru murei dia anak nganis maruhung, ham ngadongan sarisan yoma dison, do mahami mandokon selamat berbahagia madi hamuna dua, gabe rumah tanggana Asea mahamu tujuan meron rumah tangga sekirun, somon hatani datar surat naking di surat nikah muna di Efesus 5 ayat 20 sada. Rendahkanlah hatimu kepada seseorang dengan yang lain yang takut di dalam Kristus ya. Nah, jadi hodo anak pangguaran ni oma berarti ngalas rohanami, ngalas rohani keluarga sektor dapatan urat na tugu mau amang dotrina di pasu-pasu rumah tangga undang selalu Tuhan Yesus dalam rumah tangga. Jadi di omak misi maruhum doho omak maruhum otik sosadi hami narodison las maroham mancalo siluan atau buanon boy andia tak pasu-pasu siluan atau papungon pakyomu obar tu akan narikot tujuan meron mola tema hilita mola tema di pungota. Jadi asahu pasahatami arisan namion tuhamu parmusi kami baik kamu maju musik na obar tusi karena
Yaudah Tima. Di hoang pangoli
panjuruanmu sasunde hagaleona Togu maribana kabaranat marhuria Solo Tuhan Yesus nano tuhuriana Gaulinai saudura somoli marsama matuami Oroan ingot mahakani Tuhan Ingo sinodukmu Oroanmu asasona Tumborungi raja Namun cuma si matua Nabesada ina Sitiruon di hutana Oh ulinai Meledak posomoni Marsama Matu Rasmi Horas 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 Diotana muna rodohani satoma-toma di Muriata dohot seksi na tulungungan tungan ama dan cuma dohot maranata makalaso julo tasadarion totu jamita na mangolumai aka FD naong pinatubegi honi tulungungani lumobima di hamuna pengantin aku minakin nunga di pataru di papora kamu mari tinggi hatan itu haka satu-satunya di bagas joro jalalos martabang usialas ni rohai nang di bagas sapati kiano dohami kuria marlas ni roha di pamasu-masu muna di bagas sapikion alan itu margogo mahamuna laho mangalugahon rumah tangga nong pinajong-jong muna di bagas sapikion tagamodo adong aka amaulon dangadong namulus alan ini ba rekod dijaga dengan hasil diaw ala pribadi yang beda di badomu gak bisa ada rasa setia perlu dijaga asa dengan yang diakna rumah tangga jala di bagasa tikon sonatanya tua dohor nami do asa giring-giring matu gosa-gosa tu orang sikoru saya di rumah kamu jala di tikina mangiring-giring untuk mangopa-opa anak dohor doru di matangi yang satu ngani kumanon lumobi madi hamu hasuhuton lasro hanami di ede puji-pujian nang pinatubegi honi kumuan di batari do kamu lasmiro hamuna marite-hite akka ringgit na pinasaha munay ngatu marbunga-bunga benaki suri akka tangan di gili sekoron yakin au kahera cukup do manor sentor do rokangan menggulat sa teskau alani e ba sa itu rumah si kana di hamu hasuhuton sian silo di pinah do gabi akka naniula obat usi aka anggaran naon dito tuhon dito ngatongan ni tumuan kita do napatu pahoni set dos nirohata do otik sosadia pian non aka si dua sosial satu ngatongan ni tumuan ina cuma sohoni nang sapungan ama maranata do sosial satu ngatongan ni uriata plasma rohamuna majalo say gudang ma pinasuna jala marulo-ulo mahita di bagasan patikiano alani kalau si somara ate tak pasahan somah pasahan kami alani dia mau manfaat nami anak kapar kurun neng macalamon itu atur masuseni netebu nebay
di kanami don na nautang kami nang iru seksi-seksi antara lain Puan Ama Maranatha dohot tina Jumat itu teh. Jadi mau lihat ma di haroromuna ama lasro nami di haroromuna boyami menjalo ka ente puji-pujian nasihat Tuhan ini marhite-hite hamoka parkor. Jadi yang dia betul marhite siani tu hami khususnya tu anak dot permainan asa anggit main marhite-hite marurat merperpue mai di bawah roha nami sayang game member bungarat tu arne mangiut melihat ma dia muna. Jadi sa disuruh masa matubuktian nuasa tu jalo hami naik ka ente puji-pujian sa matupang kawin sa matu perawatan ini macam Dasaluhna disonro doami siang bunguan himsis napo sa bulong na sa sibalat sekitarna dohot hami pengurusna nama kalasom ima diulota sa darion ulolas ni roha ima na nawang taudurhon na kanya anak dot bormi huriay majalo paso-paso barbogason siya bagas joron ito at tamar hite na bosona nampang idot tutu tuha mata martua de bata dinamamuka bardong asa rebeo kamu asa dibasaw masudes tangyang muna dipaso-paso Tuhan kamu katu dia mangalaka jala Jepang akka siroka nito dia termasuk mayaka danak nanawang sibalaw mayon nito hata Tuhan muna. Jadi so kami rona sebelum hipsis otik susadia kami doktor ala naong lebih kegiatan nasing lasmaroni damang ate. Jadi aro di sana arong beti bok kami songon siluan nami ano pesali basatok kami damang otik susadia nabi nato panami lasmarohamuna asarono marono nina tua asa bapinati ko kudur man na dito minitabian tu dia betok kamu mangalaka tu si mara udah pangumuan dah udah nakaparsaulian asa emesita batu ma parlingo man si borok dewata man nomor 2 horas mahamu saluhutna di parorot jadi sok songoni ma asa sahak ma solu sahak ma tubut ten 3 ras di rodang ni bulan pasatan nami manon ima siluan nami tuh muna panguli basaat may tatubang gabihan sa may tatubang horasan huwag may tadiramo dito jadi ala neng lama kami majalang ima bona niya sudot nami asa badam majono na hubar tusi